Assam Government Council apan ang litum kache song tumang bong da kaching ki kache san pada ponola si ku PPC kache parai lo lapen ku pilo kaching vai long ket Jasemet bang ke kaching ki kache thang ke pini ki judlo bohala kalilang te ang pia kisung lam ke ching ki pet pelang lapen la so kache song ke lage PGR lapen VGR de kache song kali long le pelang la trading license aron repen department talent ki do la ka do ke budak si Jasemet ke kache song mang pe do bon bang kang pira chin lapen rat akimang mata PGR VGR ong eviction chot nai kali VGR ong eviction kem nai ulahai ka tu ya kemang so se hala so teng pen pini son phot thok akemang bang pini keching pen kache song kar ipon la pen kemang gon teng si keching si bang ke council tumang polo la bang sub judice polo PGR bang VGR bang kali PGR bang sub judice polo pot si PGR bang tong sokot pen non da ke claim on bang ke lada ko an man behar bar claim trading license ke non immediate cancel po lapen haladak aron re pen ladak la biri kangkai nei pula bangso fencing ko long leke joy andak nok kati ki sok kati la kai kat do we do analong along le bangathe long leke joy an bangke non mat fencing kai po la fencing kangkai long bangke non masi theng pierong ke bangka chingpon fit po la son within 15 days la pena la pen det pen isikiri pon tholam the bangke VGR long bang haladak bangke non mat eviction ke claim phana hadak bang notice pipon po la pena dun thu bangke departmental en mukha non bisarlam bolongkomaji borlang pher phelang pilong sericulture soil conservation lapen borlang phelong da soil conservation lapen irrigation long lapen kheroni girls school long le lai kaddo ge bang non immediate mase dak bangta within 7 days kali 15 days mo dak bangta eviction claim bondet po hala bangta kache songa ki manga ting pensi da so bangta deng pon lo chekroi pon lapen adun thu bangke apran ke dam det abang phan hala phan bangke ahem osor tumhan dak state government man langpon po lapen ada kala family phan bang borengwar saya sakuri si bang hala dak bang dipon po langpon po lapen an ka lapen anpar bangke la Karbi Anglong long kapek pek kisung dona lang bang hala bangke kaching ki kachathan bang hala bangke pedon bon non tong sekot bangke keching ben ke mangateng council tum jong si non eviction ke claim bang jong si subjudice pu jong si dokok lang pore council ben kupi mai claim ni claim lapen adun thu PGR lapen VGR rong bang hala dak non bisarlam police station do bank do irrigation office do lapen PDCL do lapen hala dak la kapek pe kopi office an magedo lahai office amukhan bange post office do lahai kat do be an bangke la bangke dak PGR pen kapere kasai bang non si chengpon fit po hala bang la si Jasemet mai ke ching pen kopi ma ka che songa teng akimanga teng si playing pon lo puson si nitu bangke mat hapono da playing pusa ka chingki ke thanang denge la tamela so pen rat bang chekroi krema aning samaing samsema laso pen inilitum ke hak ke cheng ban ka che song da la haisi ang deng bang lang pon la so bang chok ma chok chi bang ke puthot rat ahong jai long si ka ching ki ke chathan rar mai pi phapo rat ahong jai long si paklang po sarkar tum ke lasna che chaklo trading license bang tum non amasi trading license bang cancel po lapen dak departmental office mukha pipi ma do la bang dak man non pen terek po lapen haladak fencing kangkai pen la fencing kangkai ar lo mase dak masi thengpierong ki bang non ma chengpon fit po tasi lahai doan la phangso anang ke claim poni punon ma pini pen ap ke la mindut skang pol pen order mi klang pon fit po la so order ke klang pen lahai alam nang lamrai nang pi mate nang ke claim ke dam poni po kaching vai ka che than pon long rat atum aning samang sa te ke ching mar pulo nilitum ke rat aling rajong si chekroi lo rajong si chekroi jong si rat tum jong si aning sam selang kali che song nang lang claim nang lang dam nang lang pole ka che song cheng tu phita la si pini ko pima ka che song ke claim ke dam alam an bang ke la ke rada hong jai long se rada mai pi the po phat po hadak rada hong jai long se la ke party song alam velo hadak si che para jong se ra jong si choklo ma choklo pole te ka che song kang ton pon lo jong si chok chelang pole te hala sun di pense rat men si ka che song cheng pon phit ko tela bangso mai comment tu lo ke phap ke la so mai bang non tong sokot pe non Karbi Anglong long asap so la suluk sodak to mon bang dokok ta non tong sokot la song bong si tumang rada mai pi bang ke phai phan la so bang chisik po la si la so pen bang ke Jasemet ko state government man kaching ki bang jujelang state government pen bang ke ladak ke 1950 apit ba 1951 apit ladak bang ke kiting kelang Jasemet bang munit kimi ke bang la soson dopik la silahai munit kimi ke bang kwan ma ke do bang ke la so bang Jasemet pet bang ke poho koson si ketengi ma la bang so influx akimi munit ke bang boiti la bang koson si ketengi ma Karbi Anglong lo komatam si ke doloi ma komasi ke la sai kadok we aron puthak la pen longle aron puthak la so phan det bang puthot thu
nikep kre profit bang aku putot kaus dak state tumbang nang cingki nang cethan bang la tumbang ko nang phathupit pola pen council pen bang ke ajak las non jasemet pet dak council sang cingwai nang ko phanlam chot jame jasemet pet bang la so ka cingwai nei ke hok pet ke state council metar posi council atumi hin penta non 20 nini a fit 29 er ni matsi council pen bang ta alang lituma hin pen jasemet pen notice ada ilitum ka cingki ke cethan ka cingwai phan bang ke nang hang pitpo rat dong thil la so ka cingki ke thala bang ke hawaring korat thok hawara songja se ke cingrum hala so phansi jasemet jutang song dolo lameta mai dolo lapen hawar tin bena da bang pubang pirak du edo tasi la so ka cingki ke cethan bang ke nini a pitlo pune council pen puthot long ka cingki do thuk ko lapen isi ban ke PGR long mangta hala dak bang jasemet pet bang ke non kupima ke claim un ke ching man la sipolo council pen kupima ke claim un ason ke claim noi kusipo hala so ning si claim pon tipo si non mat ke lang tum bang ke order bang paklang polo si hala solong bang la punoi do an lam tame ra hong jai long si paklang po ra dong pini ke chengwai nang litum ning sam lo ma pini ke chengwai nilitum bang ke kaning kang sam polote hok pet ke kelong nei son do piklang ning ka chingwai nei ting polote la si ka chingwai da jujelang ka chingki nei ke claim nei puna son do piklang longle patat ang toning than klung nei pulam ta jasmet la len ekamukha la pen aja ka bill la dak nangili do electoral roll punoi separate electoral roll punoi longle phelang la bangso len alienation la bangso bill punoi la hai katuk ya bill la dak nangili do piklang tasi la hai pu thak bangta hokpen bang ka chingki te than ma pini bangke ason ki ong thu ong mat pajut ponun edal litum hin pen amala si January 17 bangsi puthot ka chingki ke than bang state government bang na hang control se hala soni bangsi do ana ronta dak si tumang che parai pon ke trading license bang ningkan ko an trading license ka bonai kang thanji pu amuk pulut nona teng da ka che parai teng 1951 a fit ki bang tuma Aphan bang ke trading license ka do na in than klungi la pen dak ba review claim pu bang si alang le dak pen bang ke pang dak pon la si punon jatang deng le teng ponoi review le claim noi longle pata le claim noi fencing kangkai taho thengpirong ke taho departmental office ma ki shift ji mate ka relocate ji taho lai kat do ke do an lam tame ka chingki ke thara ra hong jai ben chekroi kritik bang ni tumta ning samlo pula ki tumta pupelo ra long si do et po esona bangala pehlo jasemet la high court a case salam bang PGR case salam bang ningkan hini lo Thomas council dum bentang counter fi de BP solam lidum kurplut le pini council dum da dolo hala council advocate da dolo high power committee dum da ajak member dum dolo la si daga pini che parai ke la hen lo je non pu ilitum ka che song ra da tum hin benta inut advocate da bangan itum chiri pol pen ke counter halo so case lo dum chi yok dum po counter da fi definitive si pipo la pelada ke PGR ku ki proof a document ke nili dum da che otan lo la hen lo la council pen January tarik 4 nisi high court along la so counter affidavit bangan itum people and the council pen affidavit mentulo na council arni phana la sorry si pa pitoilo January tarik 4 nisi na tum pinoi pu chief minister masai pini pul ke choilo la ningkar achir pading bara na tum chiklo jon me ki chundar ne kam pulam le la si non pini chengwai lo chok lo la si January tarik phoke legal process only dum chi jok jun po আজি কাৰ্বি আলঙৰ গোটেই ঘটনা প্ৰবাহক লৈ কাৰ্বি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি মণ্ডলৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। প্ৰথম VGR আৰু PGRৰ মাটিৰ সম্পৰ্কত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড আদালতত বিষয়টো বিচাৰাধীন হৈ আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আলং অট'নমাছ কাউন্সিলে আজিলৈকে শপতনামা দাখিল কৰা নাই। তাৰ কাৰণে গোটেই বিষয়বস্তুটো এতিয়ালৈকে আদালতত সমাধান হোৱা নাই। আজিৰ আলোচনাত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে 5 জানুৱাৰীৰ আগতে আদালতত শপতনামা দাখিল কৰিব আৰু কাৰ্বি ৰাইজেও আদালতত এটা পক্ষ হৈ তেওঁলোকেও আদালতৰ সন্মুখত নিজৰ দলিল ৰাখিব। ৰাজ্য চৰকাৰেও আদালতক অনুৰোধ কৰিব যে যিহেতু বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ, খুব সোনকালে ইয়াৰ ৰায়দান কৰিব লাগে, যাতে আদালতৰ ৰায়দান অনুসৰি আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰোঁ। খেৰণীৰ VGR PGRত যিমানবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে, সেই কাৰ্যালয়সমূহ আমি VGR PGR এলেকাৰ পৰা আমি
উঠাই লৈ আহিম আৰু VGR PGRৰ বাহিৰলৈকে লৈ যাম। তৃতীয়তে খেৰণীত VGR PGRৰ খালী মাটি 8,000 বিঘা আছে। এই 8,000 বিঘা খালী মাটিত কাউন্সিলে ফেন্সিং কৰিব আৰু বনানীকৰণ কৰিব যাতে ভৱিষ্যতে কোনেও তাত দখল ল'ব নোৱাৰে। যিজন ব্যক্তিৰ পুলিচৰ গুলীচালনাত মৃত্যু হ'ল কাউন্সিলে তেখেতক এটা চাকৰি দিব। ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্তকৈ 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব। VGR PGR মাটিত যিমান ট্ৰেড লাইচেন্স ইছ্যু হৈছে কাউন্সিলে আটাইবোৰ ট্ৰেড লাইচেন্স কেনচেল কৰিব যাতে কোনেও তাতে ইলিগেলি ভৱিষ্যতে ট্ৰেড লাইচেন্স ল'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্বি আংলঙৰ VGR PGRৰ মাটিক বাদ দিও বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিও মানুহে এনক্ৰ'চ কৰি থৈছে। ইৰিগেশ্যন, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিও এনক্ৰ'চ কৰি থৈছে। যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি এনক্ৰ'চ হৈ আছে তাতে কাউন্সিলে এভিকশ্যন আৰম্ভ কৰিব। অহা 17 জানুৱাৰীত আমাৰ দ্বিতীয় লানি আলোচনা আৰম্ভ হ'ব। তেতিয়ালৈকে হাইকোৰ্টৰ পৰাও আমি এটা সুবিচাৰ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। এই আলোচনাখিনিৰ উপৰিও কাৰ্বি আংলঙৰ কাউন্সিলৰ কেইবাখনো ৰুলছ, কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যন ৰুলছ, লেণ্ড এলিয়েনেশ্যন ৰুলছ আদি বিভিন্ন ৰুলছ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে। এই ৰুলছ আৰু আইনবিলাকো ৰাজ্য চৰকাৰে সোনকালে অনুমোদন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আজি এই গোটেইখিনি আলোচনা হ'ল আৰু বহুখিনি কথা আলোচনা কৰিব বাকী আছে। 16 বা 17 জানুৱাৰীত আমাৰ দ্বিতীয় লানি আলোচনা আৰম্ভ হ'ব।